Pemirsa warsa kalih tali tigang likur Dinas PUPR saha Perkem Karangasem merencana untuk memargiang normalisasi tukar tering wewidangan Indonesia. Nanging pemargiannya kekantenang side ngandeg sangkaning ngarepin defisit anggaran. Kepala Dinas PUPR dan Perkim Karangasem Wedasmara Mausang Pamekas sering warsane mangkin paiketan dane merencana untuk ngemargiang normalisasi ring kuentenan 3 tukad. Nanging santukan ngarepin defisit anggaran mejantan rencana normalisasi inucap pacangkaan dagang. Nanging paiketan dane ngaptiang parikrama inucap Preside Kasiagayang anggaran nyane ring APBD perubahan. Anggaran saneka buatang untuk ngemargiang normalisasi inggih punike sawetara 300 juta. Santukan prebio normalisasi ring asiki tukad sida nelasang prebio sawetara 100 juta rupiah. Tios ngandegang normalisasi usaha mertenin genah witoye ring pasiraman taler kekantenangan dek. Kauningin wenten tetiga genah pasiraman sane kerencanayang pacang kabecikang inggih punike sane magenah ring selat ababi miwah data santukan kuentenan nyane sampun kaun. Pangupaya antuk mecikang genah punike muatang prebio sawetara 150 yuta ring asiki genah. Rau mangkin kawohin ping 3 dudonan nyane muatang prebio kantos sama 50 yuta rupiah. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.